Dikani ka parti ke joki bariki kala du kala yang tentang baba I bersu kani ka percaya. Kala sa tentang kani ka parti ke joki baden. Perlu parari kinong kerjaan ke parti jadi mengenal ini kawai. Maka Voice of the People Party apakah tray apakah mi siapa dan naga bertanya ini kecil kun bijogi ngi kum kecil ngi kum kecil. Haga parti kejogi ngem cukwa bagi beriu ke paitmat syau beriu shimet andre ken paitmat syaka parti kum kecil. Maka di beriu ke ombak ke kadu dan kami di player dan kami di player dong. Namar bala lagi ke player kim tibet ka tim terunjo. Kata dari ke bagi warna ke cikar kejogi. Ni haga BPP ngem ombak ki player di berkam. Ki player di berkam tabah ka kadu ki player ki di mantrai kum kecil. Lalu player untuk kano, lalu unek marway ini tu jadi kampai saya. Kita ni player ini tu jadi batrik, nama bagi tibet malah kilek marway yang kapal kado, kita sekolah tu, kita susah gol tu bagi orang. Kini kita parti kita bayar perkat ba kasih bagi player, kita kenti kita parti sekolah ibat, kita puteri yang kita se. Kita kena parti kita itan ke uniform. Nah kata kalau dia mi nak kita parti sekolah ibat, kata kita berkompromi joki, kata kita politics kita bagi compromise. Kata kadai ka politics ka bagian ka convenience ka joki ka patimon. Ini kita diberi oleh tu jadi kilek na koi ka parti sa koi pa, kilek na koi ka alayan sa koi pa, ipenbedo pa ima tanda ka banta ka jimentoy sinet joki. Jadi magtaraw ni kung ka parti, yung bagkong ka parti mitray kung nagti. Parari kung iparang persyado ka parti, kapag ngihan ni kakihagban por mangisay ipariki, kakatugo por kung kandidat. Iwan kung ka parti, bagi bakot kung ka parti. Yung ba, laday ilan maiso po parliament, Mendai bayi marway, kadang ka parti hasna. Inahapan niya tay, hampo ito ka parliament, magsyawa ito ka parliament. Bagay ka ba ilay, hampo, kabe ingran hampo, magsyawa ito ka parliament. Kawan rengka-rengka dan ka parti. Bagi ingray ko ka. Isiti ka ba representations, kapag ibig voice ka ministry, prepare. I-agenda ka ba i-leadership, i-issues ka ba i-leadership, hindi ka ba lasain doon hampo ito ka parti, kabe ba ilay marway. Kata dari ka kong terikam jogi, tinggi project ini kumuka dari ka parti ka tanah semua. Yang kadang ganti pemerintah hadin ublay rasyon ay iru hadin begini emergency mode gili penahap sawar hango ke isong ke ibit ibian bagin say yung beriu ubit ubian karanian karanian mankit ke kani kor ikat kum kajing ni katu ko naka election committee jo kapati para penskan da state executive committee jo kapati asong ay Dr. Pascal Marbo mental bagi warna Dr. Pascal Marbo ibu i kumuka di Ahmad andre di kwa ibi di ba patin hai sa kapati. Kemudian yang penting ni kai kepai jeral ilamat tan. Kita diberi hanya di sini kita warna ya ke jingaro ya Dr. Ricky. Ke jingaro kalau long lembaga jingkran di joki ha kilenti kesekian ha media pak lami ru ha kita kubor. Tapi yo ulin em ya katu ka jingthok ka balami honong sanima. Ka BPP jong ilit Dr. Ricky ne ka BPP jong iba Arden. Tu dah bisa dah buat malah. Kata ketua kubur nanti kena yo ini ketua nak puli banyak mahal ketua kubur. Dia ketua artikel kepala tuan do. Dia hantu lawan ra lapia balakan yang jaga BPP hanya ambil di benda. Kawai kadai ke BPP ke jom iba Ricky Singban, li Dr. Ricky Eje Singban, berkawai pan ke BPP ke jom iba Arden bela pasal ini. Ikani ke parti BPP ke ba Labu Ahmad dari Dr. Ricky Eje Singban kadai ke ba Jai ke ba Smolit. Kapa Riublay, kung daftar kung pa ibariki ilong punto. Ikani ka parti ke joki bariki kala du kala yak tentang baba I bersu kani ka percaya. Kapa sa tentang kani ka parti ke joki baden. Kapa hala surok, kapa sorong, kapa hanamay ko daftar. Ika cuma tuki banyaro ibariki yang tu kalong. Banteng beja ini nung kerjaan juga parti. Di ko mo iba ajaran ijo ibriyo iba kerjaan di bank ko ikeno I Dr. Ricky. Mentai laklan di ai ke jingero. Dan bagi le punya itu ka artikel mission. Bagai ke jingero arsam, bagai don ke jingtemu banteng beja ya kinong kerjaan ke parti jogi. Bagai kata kalong bagai ke parti ke jong bari kau kan syu. Nama kata kau bagai buat syu ke parti jong bari. Kata kali ke jingtemu jong katu ke jingtok begini di narratives. Dan ke jing berdoa jogi di sosial media berjuai-juai. Bagi wanra begini di arti di dur jong parti. Kani ke jing pentame, bagai jing lambak lah yang pai ba kami jogi. Kata dari ke ba ngiri ba desai. Agak di sini